Tapuaiga tua. O maia, ia tātou alalanga fia i le lii. Ia tātou alalanga i le papa o lo tātou waratanga. Ia tātou watu i ona luma ma le viinga. Ia tātou alalanga i ate ia i pesi. Awa o le lii, o le atua sili lea, o le tupu tele lava o ia, e sili i atua umalama. Si o tātou te talo. Wa mapu mailo watu no mai fi au mga nuenga o le nei aso. Au mātou iai fo i le taini. O le whasino manga le i o mātou wola i aso uma. Se i o mātou whasanga e i lau o fio e mo moli le vi inga o le whawhitai ma le whamanu. Ina wai umanuia. Lo mātou wha moi moi. Nea di ie, au ina mai alo nganga i le nei Afiafi. Nā te ta pena ina o mātou loto i whale whatuatua. Ina ia mawhai o na whai mau vi inga. Le Tapuaiga o le aosi e lo atu nuu. Ina ia whasi siri na pele vi inga o lau fio. O a mātou te talo le ala i lo lava suafa Yesu. Amen. O le whaitawina o le tuspa ia, tus whiriwhiria mo i tātou i le nea Afiafi. E maua mai le whenga i ngwhou, peo na o mai le tus whaitawaso, whaalinga ma tā upu mo mua, o le au whaitawina ma le whai upu e se fulu lua, whaangata mai le lua se fulu, po le wha uma o le nei ma tā upu. Na u whaliu e vaai le leo na tautala mai i atea. Wa u whaliu o na o iloa tu lea o tu ngā mōli auro e fitu. Wa i to tonu fo i le tu ngā mōli e fitu le tasi e peo le atali i o le tangata. Wa ofu ia i le ofu tāta puwai. Wa fusi fo ilo na fatafata i le fusi auro. Wa sina sina fo ilo na ao mauna la wawe e peo le fulufulu ma moe ona sina sina. E pei o le kiona lava. O na fofonga fo i e pei o le mumu o le afi. Ma o na vai e pei o le apa pula. E pei sia i o mu i le o ngau. O lona si u fofonga fo i e pei o le taa lili o vai e tele. Wa i lona a ao tau matau. O fetu e fitu. Wa alu atu fo i a i lona fofonga. O le pelu e wha tau ma ai o na i tu ma ai lava. O na fofonga foi e pei o le pupula o le la ina o mu tutoa. Wa ui loa atu ia te ia. O na upa ui folea i o na vai e pesia iu woti. A wa ia wha e mailo na au tau matau i lunga ia te au. Wa wha pia mai ia te au. Au ai te fefe. O au le mua mua ma le muri muri. O le ola nei lava sa o woti. Whahuta foi, o te ola e whaavavau lava. O ia te au foi ki o le oti, masioli. Ia e tusi i mea na e iloa, ma mea o iai nei, a toa ma mea e tutupu amuli. O le winga lilo le nei, o fetu e fitu na e iloa i lo lima tau matau, ma tu ngā mōli auro e fitu. O fetu e fitu, o a ngelu ia a e kāresia e fitu. O tū ngā mōli fo i e fitu, na e iloa o e kāresia ia e fitu.
Ia whaamanu mai le tua, le whaitawina o lana Afionga, ma ia whaamala malama pia i le nganga o le tua i loto mo whina ngalo. Le winga lo loto, ma ia iate ia pia lo na lava vi inga, ne i se ia o i le whaavavau. O le launga i le suafa o le tua le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Amene. Maua tātou matua, mai le tusi lava sa whaitawina, le whaalinga mta upu momoa, au le whai upu se furulua, o vaenga ma le whai upu se furutolu, whapena fui ma le whai upu se furufā. O le au whaitawina. Na au whaaliu atu e vaai le leo na tautala mai i a te au. Wa au whaaliu. O na au iloa atu lea o tu ngā moli auro fitu. Wa i te tonu fo i le tasi e pei o le atali i o le tangata. Wa fusi fo i lona fata i le fusi auro. Wa sina fo i lona ao, maona la wao, e pei o le kiona lava. Whao ngā ina pēr le au tu o le ni aso, pei o na au mai e le tusi whaita waso e whaima, tā i ala mo i tātou, e whapea, o le fusi aulo, ma le lau wao sina. O le fusi aulo, ma le lau wao sina. Ua ta oto le wha moe, o tusi o whaalinga. Le finangalo le tua na tuuina ia ioane, a o iai le motu o pātamo, ia mo mori e karisia e fitu i asia. Le mea o le a tutupu, sa tutupu, ma o lo tutupu. A o le langi fou, ma le lalo langi fou. A o le waainga fo i o lo o ngā tutonu i a Yesu, le alofa tu noa o le tua, na whai mapuluvanga. Wa ia le manatu e so ati le tā ngutu pe alau le leile ala. Ai so ati pe alau le anga mangawa. Ina ia teulu ma fale, ma ano a fale. Awa e fai mai leari ie. Awa o ia o le mua, ma le muli. O le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngataanga. O le soifua ma lo soifua e whaapavau. I le vaenga o le tusi a whaalinga sa whaitawina. O lo whaamatala i e Ioane, se waainga winga ese na ia waai iai. Ina wa ia li liu i le leo wa ia whaalongo iai, e le ngata wa ia i loa atu le tō ngā moli aulo. A o le la ei o le tangata o lo tuwai i tutonu, e pei o le atali i o le tangata. E i loa tamā tangata. E le tau wilo foi tōnga li lei. E i loa ata mali i ona fua. E i loa foi le Samoa i ona la e. Na wa aia i o ane i le la e o le tu i to tonu. O le tu ngā moli au. Fai maila na mau. O le ata li i o le tua. O le fesiri aisia. A o le ale mea wa ia i loa i o le ata li i o le tangata wa ia wa ai iai. Ai whape i le atali i o le tangata. Wa lava le fusi. Ma le ao pe a wa ai le tala. Nā te wha matala o le alo o le atua. Leo lo wa iai lo atu. Ma wa ai iai. Nā o le tupua e fusi. I le aulolo na ofu. Na oe iai le pule, ma le ao sina, o le whailonga o le mamalu. Le fo i tautala iai le poto, le whaata auto e luas fulu, alo na whai upo e luas fulu ma le hiwa. A o lea fo i mori mau iai a tātou matua i le nei Afiafi, na o whaliu atu e vaai le leo na tautala mai i a te au. O na o i loa atu lea, o tu ngā moli auro e fitu. Wa i to tonu fo i le tasi e pei o le atali i o le tangata. Ua fusi lo na fatafata i le fusi aulo. Ua sina fo ilo na ao, maona la wao e pei o le kiona lava. O le moli maulea a Ioane i a Yesu, i le whaalinga na ia vaai iai, o Yesu o le tupu. E le ngata i le fusi aulo ua fusi ailo na ofu,
ua iloa ai lana pule ao. A o ia fo'i o le tupu mamalu. I le sina o lona ao, ma lona la wao e pei o le kiona. E iai taimi, wale iloa ai i tātou i le tūlanga ua tātou se e iai, ona o tātou fōringa wa aia. Tātou te le langona lo tātou tāua, ina ua tātou le fie la wao sina. E iai taimi ua ia te tātou le pule, a ua whaasiri au pule ai le tangata. O le upu moni Samoa, lea ua ta oto le whaasino manga wā tāwhe au manga ruenga, ma ua ingo a i tātou i saufa inga i to tonu a inga. Nuu, i to tonu o le malo, ai maise le loto i fale o le karesia. Au se wha manatu mo i tātou Samoa i le ni Afiafi, to i sila ane. Wa aifo ia tātou manga. Ina nei la aloa re utanga o na whanute lea i le tai masalo tātou wha moe. A wae le o Samoa, se atu nu utaliola, na o le atu nu tofi. Ioe, e muri ai o na iloa i tātou whanau a le atua, ia tātou whaatinonga. Ai o tātou fōringa wa ai ai whaima muri mau i aso uma. Pe ona muri mau i o ane i a Yesu o le alo o le atua. O na fōringa e pe o le mumu o le afi. O lona la e fusi le fusi auro. O na vai e pe o le apa pula e mu i le o ngau. O lona si ufofonga e pe o le taa lili o vai e tele. E tautala o tātou fōringa wa aia. O tātou la o lau tū ma lau savali. O lau tautala ai muri ai o a tātou whaatinonga, ai lole lei o tātou, o le whanau ale atua, i launga i o inga, ma la tātou tāpenanga i asuma. Awa o le whanau ale atua Samoa, e ofu i le amiotonu, e fusi i le whaamaoni, e se e vai le fide mu, e pūlou i le whaolatanga, e tali pupuni le whaatuatua, ma le pelu ale nganga le afionga ale atua. Io e Samoa, o le ofutau ato atoa lea o le whanau ale atua, tātou te iloa e iai o tātou tofi, e iai o tātou whaasinomanga, e iai o tātou nawhatausi, maala e whaatino ai, malona taununga. Pei ona whaalia i le soifua o ke riso, a o whaatino le whaolatanga, na ia iloa le leilo na whaamoemoe, malona taununga. Ai na lea whaina, ai lona whilangalo, ile matui ma le o ona, le ipuna ia inuina, a o miritino ma le tangata. O le whaamoemoe ia a o ina le tangata, ia ata mamai ma poto. A waha o tātou tiute ma whaiwa whi au mga luenga, wa ia tuina mai. O lona toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau, wa le o toi tā ma whai ai i tātou, au a vea ma surimoni. O ata lii ma awhawhine o le atua. Ai a whai o lea, o tātou o whanau a le atua, e i loa i o tātou fōringa wa aia. O le tā ua lea Samoa. O lau tū, ma lau tau galo. A o lau savali, ma a tātou whaatinonga, e i loa ai o i tātou, o le whaalanginga o tātou tangata. O tangata ua whaalaina. Sa ia si ta maloa, sa uni li tau mafutanga i le Afiafi. Ha o lana tala whai mai lana tala. O te maa ona lava i le fofonga, o le fōringa wa aia o le au ngasese. Ai o te lei ai. E mori mau o tātou fōringa wa aia, ia tātou whaatinonga. Mai loa ai o i tātou o whanau ale atua, ina o tātou sāwa wali, maola ai. Ona o Yesu. Amen. Ora tātou pepese i le viinga o le tua.
O le tātou wifo matatalo I le tua. Le tua mamanai. Le tua e pa ia. Le tua mamalu. E siri e se lava lau fio. A wawa na o lau fio le tua soifua. Ma o lo soifua lava pea. Wa mātou whaasanga e le nei Afiafi. O le loto o le whaafitai ma le whaamanu. E momoli I lau fio wa le aso. Le ua mapu ane lo wa atu nuu. I mauta malawa. Sa whenga iai le so I fi au mga luenga tiu te mawhaifa. A o lau fio le Samoa au muri au. Ma ua I uai le manuia le nei aso. Mātou whaafitai I au whaamanuianga. O ala ese ua e whaasafua I lo mātou o. Le ua mawhai o na whaatino ina ai o mātou tiu te mawhai wa I to mai manga wa. A ua whai lea mauvi inga. A wa o lo lau fio. O lo lava fina ngalo alofa na e. Sosoani ai I mātou. Ile nei aso lo mātou tua. Whaafitai tele. Iau whaamanuianga. I so se awala. Whaafitai le nei aso. A o le nei vai aso. I le savalinga fo I a Samoa. I ona tiu te mawhaiwa whi au mga luenga. A ua e tapu a au ina le soifua maliola. Ma ua mātou whaafitai ai lau fio I le nei Afiafi. Ia le atua e le lava a mātou upu. A wā lava o lo walofa. E le mawhai o na mātou whaamatalaina. A wā e siri lava lo walofa ia I mātou. E ui lo mātou pi o pāma le whaamaoni I lau fio. Ai na ofo lava le soifua o lo walopele o Yesu Keriso. E whai matongi ola. E lavia ina ai o mātou tangata. Mai le loloto o le leanga. Ia tu mauia I lau fio lo lava vi inga. O mātou whaato ese fo I lau fio. Io mātou inga ma mionga. Si atu nuuto I lalo. Au si fonga mātanga fo I lau fio la mātou I fonga I le nei Afiafi. E le tau whaamatala ina o mātou leanga. Mātou winga ma amionga a o a mātou whaatinonga fo ilo mātou tua. Wa whaia I lava I mātou matangata e sasa I lau fio I le tele o taimi. Wa mātou I loa lava mea te tau na whai a wa mātou le whaia. Wa tu lava lo fina ngalo ai whai o mātou loto. I to tonu o mātou ainga I a mātou taita inga. Tonu o nuu. E tonu o le malo e o fo I lau e kālesia. O mātou whaato ese I lau fio. Wha pale mailo mātou tua. E ala I le toto pa ia o Yesu Keriso. Ina ia mātou langona le tāua le loto salamo ma furitua I le leanga. Ia mātou wha maoni I lau fio. Wha manuia I a Samoa. I ona taitai. Ia mata mai lava I au le malo. Sau wha inga o lau mao tufono. Se ia o lava I le lau tele lo mātou tua. Ia o wha manuianga a wā tiu te mawhaiwa whi au mga ruenga.
e le whaangaloina le te sau le lau e kāresia i ona tai fono le lau a fono le nofo a komiti ia e o lava i le lau tele o lau e kāresia lo mātua i le au whaingaluenga ngā lulue i lea nuu ma lea nuu se ia o lava i whanawiti ia iai au whaamanuianga ia mana pea au fe au maa ngā luenga a wāo tangata lo mātua sa saa mai au whaamanuianga ia Samoa a wālo nā tina aina mo le manuia o tangata lau tele mātua te tālo i lau whio i la mātua whainga malanga ia o loo savali ai le whai unga o le ni tausanga ia mua au muri au oe le atua o le a mātua whaasanga atu e le maru longa o le po mātua te tālo ia whaamamalu o au anga le ia maua se malu longa file mua Samoa mauna tangata ia momoli lo mātua wola i le tae awa mua i lo wasapati fo ia le vi inga i lau fio o a mātua te talo ia lo mātua tua whaatasi ma le te talo lilo ua le wha leoina ia awa lava ni whaia o mātua loto a o lo fina ngaro a o le manuia o le tua lo mātua te mā a o le file mua Yesu Keriso le alii ma lo mātua whaolo a o le mafutanga lilo ma lo nganga nei se ia o i le whaavavau lawa amen.
now. King of all kings.
ai soli, se soli, tu ai soli la lole fili. Notice from the Office of the General Secretary. Employment opportunity re-advertised. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position, Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type, contract is for 3 years renewable. Location, CCCS, EFKS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Friday 2nd of December 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church's General Secretary. The internal auditor ensures that an effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest
risk management actions and to examine and evaluate systems and activities in the CCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Afiafi is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Previous applicants need not to reapply. Fa'afetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary CCS. Notice from the Office of the General Secretary. Vacancy: Manager Ma'alua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the above position at our Ma'alua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance, and improvement of the CCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Friday, 2nd, 2022. Please mark application Manager Ma'alua Printing Press and address to the General Secretary, CCS, Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Fa'afetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary, CCS. Fa'asisilanga fa'alawa i tele. E tu sai mai a inga le tula fono tulanga mamalu ma whailonga tawaloa ta si iwa. E whailoa atu wai ma le whaaloalo i le atu nu e whaapea. Wata talaina nei a wanoa mo talo sanga i tu ina mai. Mo i la tōwanga wa amo le whaeina atu i ai o whailonga ma pine tawaloa Samoa. E amana i ai lo latu sao taua ma le tautua matavela i le atu nu umauna tangata. O pepa mo le filifilinga o sui mai a inga mo le filifilinga. E mo whaiona tawa au inatu mai le official matanga luenga le palemia ma le kapeneta fo ngā whale whama o tale malo pia me mata afa whamuina mulinu ule lua 4 Pia City Boulevard ile ele fo po le upenga ta whailangi www.mpmc.gov.ws o talo sanga umai whaangata ina ili asofareile se fulu ono te sema luafe lua se fulu male lua. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafe so o ta imai fiso Jennifer Key po o Karanita Vasa Mawaenga ile telefoni lua tasi tolu lua po le lua tolu lua o 5 po le emaili jennifer.key@mpmc.gov.ws makaranita.mawaenga@mpmc.gov.ws Male whaaloalo anga fili tō mai mano Shem Leo, Officer Sili o Pulenga.
Public notice. The public is hereby advised that nominations for the conferral of Samoa's Honours and Awards are now open. The Honours and Awards Act 1999 prescribes requirements for the awarding of honours and awards to candidates in recognition of their exceptional service and contribution to the development of Samoa. Nomination forms and the eligibility criteria can either be uplifted from the main office of the Ministry of Prime Minister and Cabinet Level 4 at Fiame Mataafa Famuina Mulinu U the second building, 4 Apia City Boulevard Elefo during working hours or downloaded from the ministry's website www.mpmc.gov.ws. The deadline for all nominations is Friday 16th December 2022. For further information, please contact Fiso Jennifer Key or Karinita Vasa Mavainga on telephone 22132 or 23205 or email jennifer.key@mpmc.gov.ws or karinita.mavainga@mpmc.gov.ws. Male fa'aloalo ang afili toi Mano Shem Leo, Chief Executive Officer.